والآن نتوقف مع أحد الكتاب المغاربة، والذي أعتبره أحد أبناء مدينة فاس العاصمة العلمية، مدينة معروفة بجامعة القرويين، أول جامعة في العالم. وما شاء الله ربما قد يكون هذا الأخير قد استفاد من الجائحة فألف كتبا مهمة، من بينها الشيخ ماروك. ولا داعي للكلام، فأترك الكلمة للكاتب الذي هو حاضر أمامي، السي نجيب. تبارك الله عليكم. السلام عليكم، تبارك الله عليكم، لاباس عليكم، في أمان الله، مرحبا بكم. هنا كنتواجدوا بالفوروم ولا لا رونكونت انويل دي ميزيلمون ان فرانس، الملتقى السنوي ديال المسلمين في فرنسا. وهاد الفرصه فريمون قيمه، لحقاش كان غياب منذ سنين، ودابا يعني فريمون كاين هاد لا رونكونت تري شالوروز، très humaine, très conviviale, pour la rencontre des musulmans, pour se retrouver entre eux, mais aussi pour l'ouverture vers les autres cultures, les autres religions. Et tout le monde a sa place ici, et on vous accueille d'une manière très chaleureuse. Alors concernant mes travaux, il y a des travaux concernant le Maroc. C'est une étude de terrain qui a pris 6 ans, 8 ans, pour vraiment rapprocher les Marocains de la diaspora aux Marocains du Maroc. Il y a aussi cette étude-là sur l'évolution des musulmans en France qui a pris 6 ans, pour donner les outils pour redresser l'image de l'islam en France. Après, il y a la gestion de crise, sur l'addiction, sur la manipulation, et le dernier, c'est celui-là sur le mariage, la crise de mariage et l'équilibre du couple. Donc, comme je ne vais pas rester longtemps, parce que tout est dit. J'ai une chaîne YouTube au nom de l'Haloudaji. J'ai une page Facebook, j'ai une chaîne TikTok, et voilà. تبارك الله عليكم، تبارك الله على السي. تبارك الله على السي الحلو، والله يحلي ايامك، والله يعاونك، والله يوفق. شكرا جزيلا، حياك الله، يومكم سعيد.